أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko saɗi moɗon ko tooli ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo. min salmini on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo Allah waɗu en fuu meɗen jaaɓe yimɓe aljanna. haray en yewtay ɗo hande fi o koɗo meɗen, koɗo tedduɗo, koɗo kala julɗo, koɗo kala anduɗo wuuri maaye, koɗo kala faalaɗo moƴƴere aduna, koɗo kala faalaɗo moƴƴere jango, koɗo kala faalaɗo jannatul firdausil a'la, koɗo kala faalaɗo daɗugol yiite jahannama heɓa aljanna, koɗo kala faalaɗo ñentingol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, koɗo kala faalaɗo laaɓude e bakkatu, koɗo kala faalayo darjaji mum ɓante, koɗo kala faalaɗo yo bakkatuji muɗum yaafe. ko ɗum woni ndu lewru suumaye. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala en luttiraɗo ɓuri balɗe ɗiɗi ɗo e lewru suumaye. yo Allah tawnan on fof moɗon lewru suumaye. kala mo o tawnari o yaafumo so ƴettitamo. kala mo o tawni yo Allah arsikimo wawugol horgol, wawa naafugol, ittugol sadaka. yo Allah jaɓanmo kadi moƴƴere kadi kala ko waɗi e nder lewru ndum. yo Allah waɗoy en horuɓe hara waɗari en ñallirɓe. yo Allah waɗoy en naafuɓe hara waɗari en ko en hiiruɓe. yo Allah waɗoy en ittuɓe sadaka harna en waɗirɓe yiingo ya rabbal alamin. moƴƴereji ko woni e nder lewru suumaye kon fop yo Allah okka on fop moɗon e kala feƴƴiroɗo nde yewtere ɗo liwaji hilla. musidɓe julɓe tedduɓe, kayfa nastaqbilu shahr ramadanul mubarak. ene ko honno non hanuɗen hiblorade, ko honno hanuɗen préparorade, ko honno hanuɗen eɓɓinderade fi jaɓɓagol o koɗo meɗen tedduɗo, koɗo tawata en mara koɗo tedduɗo hari koɗo tedduɗo ha ɓuri lewru suumaye. ko honno jaɓɓorten oɗo. ko en addoye musique o waye, ko fi ñamugol waloɗano o waye, ko fi conci labaɗi la naɗiɗo fop woni ko lewru suumaye jaɓɓorte. en adday ɗo toɓɓe nogay inchallahu. toɓɓe ɗen ko ɗeɗo goɗɗo haani jaɓɓorde ndu lewru suumaye o koɗo meɗen tedduɗo. ko adi en natande toɓɓe ɗen taw musidɓe julɓe tedduɓe, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam si suumaye on ɓadinoke wono ɓadorani en ɗoni, kamɓe ko o duwa ɗo ɓe jangayno ɓe maka allahumma ballighna ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamih. maɗum ɓe maka allahumma ballighna ramadan wa yassir lana siyamahu wa qiyama. allah men torikema tawnumen lewru suumaye. si a tawni men du kadi torikema newinan men, hoynanamen wawugol horugol ndu, newnanamen kadi wawugol naafugol ngol kadi. fi honɗum ɓe ƴetti ɗo horugol ngol tun e naafugol ngol sabu makuji maɓɓe ɗiɗi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. ɓe maki man sama ramadan, kala on horuɗo lewru suumaye, imanan wahtisaban, wondude e gomɗinal ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah yafantomo dendangal bakkatuji ko o waɗi. hadisi goɓe maki man sama ramadan, kala horuɗo lewru suumaye, no man gama ramadan, kara on dariɗo naafi e lewru suumaye, ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhara, Allah yafotomo dendangal bakkatuji makko ko ardini kon, aw kama qala alayhi salam. enen kadi ko duwa ɗo hanɗen jangugol wi'en allahumma ballighna ramadan wa inna ala siyamihi wa qiyamih. maɗum innen allahumma ballighna ramadan wa yassir lana siyamahu wa qiyama. allah tawnumen lewru suumaye. si a tawni men kay newinan men kadi wawugol horugol, newinanamen kadi wawugol naafugol. allah mi torikima yo Allah tawnu en, o newinana en wawugol horugol, o newinana en wawugol naafugol, o jaɓana en kadi dewe meɗen, o yaafo en dendangal bakkatuji meɗen jani e tosoki
suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi annduɗen fimu ɗen anda fimu ɗi faljuɗen eɗi tewiɗen innahu waliyu zalika walqadiru alay. musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, toɓɓe nogay ɗe hanuɗen jaɓɓorade lewru suumaye. toɓɓere aranere nden ko honɗum ko al isti'anatu billah, ko faabinorgol Allah, ko wallinorgol Allah, toro Allah yo Allahu wallu en yo tawnu en lewru suumaye. sa nani a waɗa e moƴƴereji e nder lewru suumaye ko so tawi suumaye tawima taw, so tawarima haray ko honno horirta ko yo tawe koye a toro Allah yo tawne lewru suumaye ndu. hara ko o du'a ɗo jogoɗa Allah al isti'anatu billahi, ko wallinorgol Allah, faabinora Allah, moolo Allah, toro Allah yo Allah tawno lewru suumaye. sabuna si suumaye tawima haray hay hunde ala ko a heɓari. ko ɗum woni toɓɓere aranere. toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko jaɓɓorta suumaye ko attawbatu sadiqatu ila Allah, ko tuubugol laɓɓina wondude e tuubu wiye gonguɗo faade ka Allah subhanahu wa ta'ala. inna lebbi 15 miɗo morade mes, lebbi 15 mi ala wadde coñci timmuɗi, mi ala e tiggade, mi ala e tarude, miɗo ñamude komi ñaami o, miɗo wowlude komi wowli o, miɗo huwude komi huwi o, dendangal bakkatuji fop ala komi ala waɗude. mi tuuba mi laɓɓina hara ko tuubu boye laaɓuɗo, hara ko ɗum ɗo mi woni e jaɓɓorde lewru suumaye ndum. ko ɗum no woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden. toɓɓere tataɓere nden almusalahatu, ko moƴƴintingol hakkunde kala mo haɓiduɗa, moƴƴintingol hakkunde kala mo taƴodirɗa ado lewru suumaye ndum tawdema. sabuna haray Allah yiɗima waɗi so tawnuma lewru suumaye ndum. joni no ɓay o yiɗima wata wakkilo hoora hara an e goɗɗo hiɗon taƴodiri, wata wakkilo hoora hara an e goɗɗo on hiwrodirta, hara hay o hiwrima a jaɓata, ma ɗum an a hiwrotako mo, wata horide ɗum ɗon. ko ɗum ɗo woni toɓɓere tammere nden, hara ko nde muhimmu jiddan hinde hitti moƴƴa wata horu hiɗa taƴidori e goɗɗo. sabu siɗa taƴodiri e goɗɗo Allah yafoto dendagal bakkatuji jiyaɓe makko ɓen fof e kala ñalande tenen e alkamisa, si wona yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ɓeɗo Allah inna e malaika ɓen terte ɓeɗo ɗiɗo hatuma nde ɓe tuggidiri o, hatuma nde ɓe moƴƴintini o. joni noon wata lewru suumaye tawe handu yaha hara an e goɗɗo hiɗon taƴodiri, haray moƴƴari musidɗo julɗo tedduɗo. ko ɗum woni almusalaha, ko moƴƴintingol. kanko so heɓari honno courage argol hiwroma, an ƴettu téléphone on noddamo, inna musidɗo hari hiɗen haɓuno lewru suumaye ndun noon hewti, haray mi torikema yandi, min kala ko waɗɗala mi yaforima fi Allah, an kay mi torikema yafolan sabu teddugol nde lewru suumaye. an adiɗo waɗɗo ɗum ɗon on, haray ko anniraɗo maki wa khayruhum allazi yabda'u bisalam, ko ɓuri moƴƴude ɓen ɗon ɗiɗo yimɓe taƴodirɗe ko adiɗo hiwrade o yawo, ko on ɓuri moƴƴude ka Allah, ko on ɓura yiɗede ka Allah, ko on ɓuri jogade baraji ka Allah, ko on ɓuri teddude ka Allah, haray ko on woni julɗo tigi on e hakkunde maɓɓe kamɓe ɗiɗo. ene a falaka wonde oɗo mo Allah yiɗi, mo Allah yarli, mo Allah yafoto, mo Allah hokkata aljanna, mo Allah dandata yiide, sabu ko ƴettata téléphone humma nodda oya, itta kala ko woni e mawnintinare e konnago e hasidankaku e townitare innugol na domin aɗotomo hiwrugol. ko seytane wonma cuɗande, ƴettu téléphone ma o noddamo, ma yahaka makko hiwroɗamo, moƴƴina sunna kadi neldamo. wallahi Allah no yiɗuma, andu ñande go pellet weeta e hara a weetari, niɓɓa hara a niɓɓari, kikiɗe hewta nange yalta hara hiɗa ka nder leydi. si a anditi ɗum ɗon, an a yahay hiwroɗamo, andu ko moƴƴere moƴƴanade woni ko wodanma. ko ɗum woni almusalaha. toɓɓere nayaɓe nden attahallulu min almazalim, haray kadi ko jonnitoygol kala mo toñuɗa, kala mo anduɗa ɗa toñiri konngol, ɗa toñiri kuugal, ko anaɓo jonnitoyamo toroɗamo yaafuye. hiɗa bonni inde goɗɗo toromo yaafuye, hiɗa jatti goɗɗo jonnitumo, hiɗa ñawli goɗɗo hiɗa ñawnitumo. kala ko anduɗa ɗa toñi goɗɗo ko ya jonnitumo ado suumaye on hewtude, fiya hooru hara na a ñallirɗo, fiya naafu hara wona a hiruɗo. ko ɗum woni si a andi a toñi, haray toro on tigi yaafuye. siɗa jogani on tigi eto jonnitamo. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maki Allah daali e hadisul qudusi, ya ibadi, kono yo jiyaɓe an, inni harramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamu, kono yo jiyaɓe am, min Allah mi harmini toñe e jaati am, min Allah mi waɗi kadi toñe ɗen hakkundeji moɗon ko harmi.
mi torike on mi jeeji on wo wata on toñidir wama rabbuka bi zallami lil abid Allah dey kanko o laataaki ko toñayɗo jiyaɓe makko ɓe joni noon ɓay Allah toñata en pellete enen tagu ngun kadi wata en toñidir hakkundeji meɗen haray ko ya hebro lewru suuma yendu miɗo taccuno mi toñuno kaarijo miɗo bonnuno inde makko miɗo jattunomo miɗo finuno e hoore makko miɗo waddinirnomo kanko e goɗɗo sabu ngaygu e haasidankagu e konnagu suusu hula Allah subhanahu wa ta'ala ene miɗo torima yafuye ɗum ɓeydantama sina iman ɗum ɓeydantama si wona gumɗinal ɗum ɓeydantama si wona ɓantal andu pellet haray ko a towuɗo ko Allah allahu subhanahu wa ta'ala kankadi o yafama jowi e ko goɗɗo jaɓɓorta lewru suumaye ko birrul walidayni ɗiggangol nene e baaba ɗoftagol nene e baaba teddingol nene e baaba weltingol nene e baaba yanganagol nene e baaba kurkanagol nene e baaba holtingol nene e baaba ñammingol nene e baaba holnugol nene e baaba ɓuttingol ɓernde nene e baaba no tawa ko goɗɗo jaɓɓorta lewru suumaye ndu innugol inchallah suumaye on ari nena ñamay ko newi baba en ñamay ko newi lewru suumaye ndun ari mi newinanay ɓe piiji ɗin fop ɓe soñjotako ɓe hooray haray ɓe fowti lewru suumaye ndun ari inchallah ɓe ɓornoto kesi hara ko coñci labaɗi fotuɗi yoɗuyi jogiiɗi valeur inchallah ɗi ɓe ɓorninoɗi rowani pelleti naɗi ɓe ɓornoto hikka ka iidire mi sodanayɓe coñci ko ɓe nafiroya mi jodanayɓe coñci ko ɓe juuliroya jodanayɓe coñci fi iidi on kadi mi ñamanayɓe ñameteji yeɗɗuɗi mi waɗanayɓe fawtare fiyoɓe wawa horugol nene e baba ɓe yangotako lewru suumaye pellet min hara miɗo wooda machallah ko ɗum ɗo no tawa e toɓɓere jowaɓere nden ko jaɓɓorta ndu lewru suumaye hiɗon andi nelaɗo sallallah alih w sallam hiɓe maaki e hadis ñande go hiɓe ƴawayno ka mimbar fi hutubugol ɓe maaki amin ɓe ƴawi kadi ɓe maaki amin ɓe ƴawi kadi ɓe maaki amin ɓay ɓe tippoyke sahabaɓe landiɓe hande men nani hiɗa ammina e laabiji tati nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko honɗum woni ko amminɗa wo amina ara noon ko honɗum ko jibrili inni yomi innu amina kala mo lewru suumaye ari tawi ha lewru suumaye ndu yehi hara himo luttidi e bakkato hara bakkatuji makko ɗi yafaka wowolo o perdi o hayri o luttoyke nder yiite jahannama mi inni amin jibril inni amin ɗiɗo mon ko honɗum ko kala nanɗo inde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no wowle o ronki juulugol e maɓɓe oɗo kadi yo Allah woɗɗintinimo e yurmede makko ne yo Allah dande tammo on ko hombo ko wuriduɗo e yumma muɗum e baba en muɗum o saliɓe yanganade o saliɓe teddinde o saliɓe kurkanade o saliɓe ɗoftade o saliɓe nanande o saliɓe teddingol ha ɓeɓe maayi ɓe ronki wongol saabu ko hokkimo aljanna oɗo kadi o lutto e ka yiite musidɓe julɓe tedduɓe yo Allahu en dandu en ɗum ɗo goɗɗo fodde nene makko e baba en makko hino wuuri haray dambuɗe makko ɗiɗi aljanna no udditanimo kaka fala wo o natirta ñande goɗɗo e maɓɓe faati o haray dambugal gotal sokama siɓe ɗiɗo noon kamɓe yehi ya anduɗen no dambuɗe ɗiɗi noon ɗe sokama ko luttanma hande kadi ko waɗangol ɓe du'a Allah tindinma kadi ko honno waɗirantaɓe du'a wi'a rabbirhamhuma Allah mi torikima yurme nene e baba kama rabbayani sahira wano ɓeyne irnola fewno mi wonno bobo mi toriki Allah marɗo yurmene nde lannata nden yo tippi yurmene hoore nene meɗen e baba meɗen e dendagal mawɓe julɓe ɓen foppo ya rabbal alamin toɓɓere jeegaɓere nden e ko goɗɗo jaɓɓorta suuma e ndu lewru teddudo ko silatu rahim ko jokkugol enɗan honɗum woni ɗum yafoto jokkugol enɗan ko ɗum tawrɗen mawɓe meɗen ko ɗum l'islamu wi fi honɗum si suuma e hewti suudu be suudu ko nokku gotum huntoto mo be adda ɗon ko heɓi kon hawtidire ɗon ñaame ɗon yurmodire ɗon teddodire ɗon ɗum noon adda yurmede e giggol hakkudeji jama on fo hunto nokku gotum hara goto waɗari kurun am beɗum am ɗum ɗo tippina yurmede fo wiha ka mawɗo musidal on si hewti kadi ka iidi foppo ya ñama ɗon ko wiyete kon tayrude foppo hiwrodira ɗon kadi o juuli e jaam Allah tawni en hikka yo tawnu en ko feewi so tawnari en kadi ko yaafo en so ƴettita haray ɗum ɗo jokkugol enɗan an e ɓeygure ma nden jokka enɗan an e kawtal maga neldidiron ñameteji neldidiron weloji kadi wallidiron kadi si sunoji ari ɗum ko jokkugol enɗan nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki tahabbu wo neldidire so neldidiri tun o yiɗidiray goɗɗo so ƴetti goɗɗum o naɓanima o neldima ɗum no wela goɗɗo ha non o weltoto moƴƴa fi on no anditi fi makko jokkugol enɗan kawiraɓe ɓen bappiraɓe ɓen yayiraɓe ɓen nene to soko kawtal musidal bolonda tolodal
ɓeɗo fof heɓanaɓe sunna kadi kokum fanɗi wo kokum fanɗi wondude e anniye laaɓuɗo fiɓugol anniye kadi a jokkay enɗan kadi kala jokkuɗo enɗan Allah jokkay fi makko kala taƴuɗo enɗan Allah taƴay fi makko yo Allah waɗu en jokkoɓe enɗan wata waɗu en taƴoɓe enɗan enɗan maɗan enɗan maɗan enɗan maɗan enɗan ko jinde jeyande e inde Allah subhanahu wa ta'ala Allah non daali kala jokkuɗo ɗan mi jokkoto fi makko mi waɗa barki e makko kala taƴuɗo ɗan mi taƴay fi makko mi itta barki e gurdam makko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala faalaɗo yo Allahu subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo balɗe makko ɗen ɓeydanamo gurdam makko ɗan yo jokko enɗan makko ɗan o ɗiggana yumma makko e baba en makko yo Allah waɗu en jokkoɓe enɗan e ɗoftiɓe nene e baba toɓɓere jeɗɗaɓere nden ko goɗɗo jaɓɓorta lewru suumaye ndu anniyatu sadiga ko anniye laaɓuɗo gonguɗo inchallahu miɗo hawji e suumaye aru suumaye tawalan so tawilan mi hooray so tawilan mi naafay so tawilan mi ittay zakka so tawilan mi waɗay ko moƴƴi si o tawilan mi ɗoftoto nene e baaba si o tawilan mi jangay qur'an so tawilan mi jantoto inde Allah so tawilan mi waɗay zicre so tawilan mi waɗay ɗum ɗo immorde moƴƴereji ko ɗum ɗo handa jaɓɓorade suumaye buy suumaye tawno rowani hikka ɓe fof hande ɓe woni e ley pide maɓɓe buy suumaye tawno rowani hande hiɓe nawni hara hiɓe wooda kono ɓe wawata horugol buy suumaye tawno rowani hara fewn ɗo hiɓe joga hiɓe kasoji ko mapini ɓe si ɓe yalta e wona fi horugol yo Allah jonnito en jogaɓe ɓen yo Allah ho ndikkin nawnuɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala o yaafo fatiɓe ɓen toɓɓere jeetaɗaɓere ɗen ko jaɓɓorte lewru suumaye a sawmu ko horugol ngol jon ɗiɗa fop ko introduction inna mi hooray inchallahu si ganto heɓari la mi hooray balɗe nogay e jeenay ma balɗe capanɗe tati si tawi ganto heɓima fuɗɗitoɗa kadi haray ɗo noon ko jokketen ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe maaki ɗo haray waludagol e anniye on ɗum ɗon haray ko obligatoire ko be on tigi waloda e anniye kala mo walodari e anniye yo andu haray suumaye makko on o wawata haray sellude ko honno woni ɗum nde ɗa walo fiɓa anniye on mi hooray jango jon noon anniye on hino sella ka fiɓa anniye ka fuɗɗode lewru mi hooray balɗe noga e jeenay ma bolɗe capanɗe tati o anniye no wawma yonude si wona hara sonnajo on o fiiloyi ma o jibin ma hara o nawnu o taƴi ma hara o seti ma hara ko gorko haray anniye goto no wawi yonude ka fuɗɗode si tawi noon a heeɓi empêchement goɗɗum sakkike ma a taƴi haray nde fuɗɗitoyɗa o kadi a fuɗɗitoto anniye on inchallah ko ɗum woni horugol ngol toɓɓere jeenaye ɓernen alqiyam ko naafugol ngol kadi inna inchallah mi naafa e lewru suumaye ndu fop ilandema ñande go'o ha ñande wiya kadi janngo ko julde haray noon nelaɗo sa sallam e maaki man gama ramadan kala on dariɗo naafi lewru suumaye ndu imanan wahtisaban wondude e gomɗinal e ɗaɓɓugol baraji ɗin ka Allah gufira lahu ma taqaddama min zambi Allah yafotomo on bakkatu kala ko ardini kon toɓɓere sappaɓere nden ko hontigi hani jaɓɓorde lewru suumaye ndu as-sadaqatu ko ittugol sadaka itta sadaka jonna tampuɓe ɓen itta sadaka jonna wasuɓe ɓen itta sadaka jonna hato jimɓe ɓen itta sadaka jonna weelaɓe ɓen itta sadaka holtina holuɓe ɓen itta sadaka ñawda nawnuɓe ɓen itta sadaka neɗɗo fo neɗɗo yawmal qiyama tahta zilli sadaqati hatta yuqda bayna al ibad mo be meɗen ñalande dargal si daroyama a wonoya e leydi embere sadaka ko ittenoɗa kon ko ɗowdi ɗum ɗon wonoyta hatuma gayna ñawede hakkude jiyaɓe ɓen yo toro Allah yo Allah arsiku en ko itten sen heɓi kadi yo Allah suusin en ittugol ngol sen itti kadi yo Allah waɗu hara ko fi Allah ko ittirɗen sen ittiri fi Allah entori ki Allah jaɓo sadaka o yo jaɓan en kadi Allah ini wa ma tuqaddimu li anfusikum kala konko ardinan ɗon hoore moɗo tajiduhu inda Allah on tawoyey ɗum ɗon ka Allah yo Allah taw hara en tawoyey ton hara ko fi Allah waɗirɗen ɓaytina ɗum en tawoyta ton sen waɗiri fi Allah kadi en wowliti haray gollal ngal kadi ngal boni yo Allah dandu en ɗum ɗon toɓɓere sappo e goɓere nden ko jaɓɓorte lewru suumaye ko it'amu ta'am ko ñamɗingol ñamete ñamɗina weelaɓe ɓen ñamminaɓe Allah no okkorma himo yañamma feere nden kadi okkora kadi ande pellet ma naqasa sadaqatu ma naqasa malu min sadaqatin qat ha hande ittugol sadaka lannata jawdi julɗo ɗo ittirɗa sadaka o onon Allah subhanahu wa ta'ala o lontinirayma Allah dalika deftere makko wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu kala kon dépense ɗon immorde hunde hara ko fi Allah Allah lontinana yo ɗum ɗon sila faala Allah yo ɓeydane ittu sadaka sila faala yo waɗu barke e jawdi mane ittu sadaka
Allah subhanahu wa ta'ala o dalika deftere makko wa izda azzana rabbukum jantetuma de joni mon ewni no o noddio la in shakartum mi wondi so yetti la lazidannakum mi beydana yo sa yetti tun a jonni tun a weltori Allah beydante kadi wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu sanabi 100 euro o lontinante 1000 euro sanabi 1000 euro o lontinante 10000 euro o do wiete Allah o okkay kanko ko mari ko lannata amma sai ko jiyaado sa torike mo nyande be nyande kanko o seytina haysi lannari Allah non sa acci toragol mo nyande be nyande o seytina ko atoraki mo kom bani adam o seytina bay atorike mo nyande be nyande tobbere sappo e dida bere nden ko jabborte lewru sumaye taftiru saimin ko huntingol horudo si a hori a huntini horudo mari baraji hande ko sa hori balle didi sa huntini tato a hori balaji o sa hori balde nayi ko horuɗa ko nge ɓen ɗon tatoɓe si tawi ko antunge ɓeygure mane ina jogi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓiɓɓe tato ɓiɓɓe nayo ɓiɓɓe jowo ɓen ɗon fop a ittiga jiifama a huntini ɓeɗo andu ñallal be ñallal a winnante balaji o sa hori balɗe jowi imagine no musidɓe julɓe tedduɗo sa ƴetti pake goto tamaro a naɓiga jamiu mo be ƴettiɗo wotere ko jelo taƴƴirta ɗum ɗon ko innaɗo tafsiru saimina huntingol horuɗo na de ñammigol ɓe ha ɓe hara ɓe padaranno ko tawi hiɓe hummuno ɓe huntike hande kadi hay so tawi ko woɓande wotere ndiyam hay so tawi ko tamarore wotere hay so tawi ko lemunnere wotere hay so tawi ko resen hu gotum pet jonnuɗa mo taƴiri kunɗo ya andu a windama baraji ka huntindo horuɗo mijiteno ka meɗen Fuuta Jallo sa naɓi sako sukkar goto ɗum senditanama ɓeygureji ɓeygure ɓe heeɓi kilo goto ma hara hayna kilo goto poti goto ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe waɗa ka boyri ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe waɗa ka gosiri ɓe taƴira ɗum ɗon hara ka woni sabu ko baraji jelu heɓata kondota ko hara 50 euro ma gotum ɗo heɓay ton sako maro timmuɗo tis ko ɓeygure jelu ñamata ɗum ɗon heɓa ɗin baraji ɗon musidɓe julɓe tedduɓe en anda o sumayeɗo e ɓadade muɗum ko balɗe ɗiɗi lutti si tawi o taway en fof en anda si oɗo tawi en se wuri tawi kadi hitande ha goɗɗo go kadi arta ko tawi en ɗo kon wata en ittu wata en nenno ƴetten ko waɗɗen ko fof dépense ɗum ɗo fiisoden aljanna on e juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala toɓɓere 13 nden ko al iktharu min qira'atil qur'an ko hebbingol jangugol qur'ana ɓoyi sumaye ko shahrul qur'an ko lewru alqur'ana ni shahru ramadanu allazi unzila fihi alquran ko e nder lewru sumaye nde alqur'anare nde tippina jonno si nde ɗo hewti ko yen tinno moƴƴa jangugol si tawina sumaye sa jangi alif goto e qur'an ɗa mari baraji 10 si tawi ko e nder lewru sumaye sa jangi alif goto hiɗa mari baraji 7 ka nder lewru sumaye sa inni alif lam mim ɗo ko kalfe tati alif on ko baraji 7 laamu on ko baraji 7 mimu on ko baraji 7 musidɗo hay so tawi ko sengo woto heɓuɗa ma hara ko hisbe goto ma hara ko juzu goto heɓuɗa e nder ñallal ngal haray bonari imagine no sa wawi non heɓugol ɗon qur'ana on a tippimo balɗe tati be ma ɗum qur'ana on a tippimo nde laabi tati e nder lewru ko andi baraji ma wo ko Allah subhanahu wa ta'ala goɗɗo ko foofi yo eto o tippa alqur'anare nden hay si tawi ko nde wotere e nder lewru nu hala ɗum ɗo ko fi fofuɓe sina ɗum qur'an no hana tippede nde laabiji boyi imamu Shafi'i rahimahullah no tippayno qur'ana on e nder lewru sumaye nde laabi 60 si tawi no hara wona sumaye ko laabi 30 si sumaye ari o dubla o tippane nde wotere ñalorma o tippana kadi nde wotere jemma ɓeɗo fof ɓe yehino hande ko honno ɓe waɗanna ɗum ɗo fof fi ɗaɓɓugol aljanna Allah okki ɓe aljanna yo Allah hoɗinino e maɓɓe ka aljanna makko ɓurɗotoɗo ya rabbal alamin toɓɓere 14 nden ko almuhafazatu ala salatil jama'ati fil masjid ko renagol kadi reno wakkilo hara kadi waktuji ɗin fof ko julde jama juuloyta ka juulirde andu hara e heeɓi moƴƴere nden hande kadi jogande maka salligiɗa ka ma yaltuɗa salligi on o timmi andu a laaɓi e bakkatuji ɗin fof ka fokkitiɗa ka suuduma hiɗa yahde ka juulirde fi tottoygol farilla on kala teppere nde ƴettuɗa a montanama bakkatu sa wallinoyi ndeya a ɓantanama darja sa naati ka nder juulirde malaikaɓe no wiyandema Allah men torikema yaafomo Allah men torikema yurmemo Allah men torikemo jaɓanmo fodde hiɗa ka nder juulirde Allah raari goɗɗo salligima bonari hiɗa windanede baraji was tawi a juulay woni sa totti farilla goto e nder lewru sumaye baraji ma no fota wa tottuɗo farillaji 70 hara wona sumaye sa waɗi sunna goto e nder lewru sumaye baraji ma hino fota wa waɗɗo farilla timmoɗo hara wona e nder lewru sumaye faya subhanallah nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e maki as-salawatul khams
ورمضان إلى رمضان الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ووقت جدين جوي juma ha juma e sumaye ha sumaye yafato dennagal bakkatuji ko wadda don ko sa juuli subaka a juuloyi fana Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkunde subaka e fana sa juuli fana a juuloyi alansara Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkunde fana e alansara sa juuli alansara a juuloyi futuro Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkunde alansara e futuro sa juuli futuro a juuloyi geeje Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkunde futuro e geeje sa juuli juma hande ko juma a juuloyi juma aro Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkunde jumaje den didi sa hori suma e hikka Allah tawnima aro won kadi a hori on non Allah yafike ma bakkatu ko wadda hakkundeje majji don ko non kadi non yiilodirta haalaba e bakkatu kon non go sa wokkitike jeɗɗiji halkoje ɗin no wotton bakkatuji jeɗɗi ɗin ɗo ɗi halka e bani adama ɗum ko sirkalngol Allah e mbila yagal e ittugol wonki e ñamugol riba e toñugol ɓeygu mum e honno jaamugol jawdi alyatima e dogugol ñande gere hakkunde julɓe he ferɓe ɗi bakkatuji ɗo jeɗɗi ɗiɗo ko halka e ɗi bani adama yo Allah hon dande kono jaɓɓorten lewru suma en toɓɓere 17 nden ko al iktharu min an nawafil ko hebbingol naafugol ngol buy naafa buy naafira jemma naafira ñalorma naafira jemma naafira ñalorma o tawa e naafiloje ɗen darɗe 12 ɗen tawata si a naafiɗe e nder ñallal Allah mahande sugudu ka aljanna ko wonde woni ɗen darɗe ɗiɗi ado a julde subaka darɗe 4 ado a julde fana darɗe ɗiɗi sa salmini fana darɗe ɗiɗi sa salmini futuro e darɗe ɗiɗi sa salmini geeƴe ko ɗeɗo nelaɗo sallam maki kala naafuɗo ɗeɗo ñande be ñande Allah mahanaymo suudu ka aljanna joni noon naafugol ngol sa juuli geeƴe ɗen etoɗa fuɗɗoda e imamo naafilogo gayni ɗon kadi hanana naafugol ɗiɗi tun jooɗo ma jodana mi ronki mi dawa e golle a golli fayda hitannen fof wakkile ɗo lettu wonki humakin fiyokki fowtoyo janggo lettu kon soñjakum haɗa hoorema ɗoygol ha tigi tigi on heɓa moƴƴere ko ɗaɓɓa e lewru ndu anda sa wuritay ha hitone arore fiyo Allah okke ko wiyete ko jannatul firdausi ala hebbine naafugol baraji naafilo ngon ko ɗum ɗon timmintinanoyta en ko manki kon e waktuji meɗen farillaji ɗin toɓɓere 16 nden ko al itikafu fil ashri al awakhir min ramadan ko ufinagol balɗe 10 sakkitoro ɗen ka sumaye ufino ka juulirde hara golle ma ton ko jangugol qur'an juulugol insinagol tubugol rutto ko Allah ko ɗum ɗo woni golle maɗen ton taƴa contact ma on fu an e aduna si wona hara ko la budda waɗa contact ma on fu an e rabbu samawati wal ard fatiri samawati wal ard on ɓantuɗo li kammuli welƴiti ndi leydi hara contact ma on fu ko an e oɗo e nder ɗe balle ɗo 10 fiyo Allahu rinɗine natugol yite jahannama toɓɓere 17 nden al umratu fi ramadan ko waɗugol umra e nder lewru sumaye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki umratun fi ramadan umra goto waɗaɗo e nder lewru sumaye ka hajjatun mayi baraji muɗum no fota wa on hajjiduɗo e an hajjidunoɓe nelaɗo ɓen sallallahu alaihi wasallam enen Allah arsi kaari en ɗum ɗo enen fewɗo sen wakkiliki en heeɓi umra goto ka nder lewru sumaye haray ɗen foto baraji ɓen hajjidunoɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam si feere ma nden no woodi feere ma nden no yaaji hiɗa mari feere piiji ɗin fof no timmamma wakkilo ƴetta jawdi ma ni waɗoya vacance ma on hara ko makkatal mukarrama waktu goto mo juuloyɗa ka suudu kaaba baraji ma no fota wa juuluɗo waktuji guluje 100 hara hina makka e madina hina palestine wakkilo ɗum ɗon wonɗo ga o wuura e duuɓi 53 ko ɗum woni 53 ans hara himo juulude régulièrement yaha heɓa ɗo waktu goto baraji moɗon ndin si wawa fotugol yo Allah arsi ko en wawna en kadi newinana en kadi tottoygol umra on ka nder lewru sumaye toɓɓere 18 nden ko jaɓɓorte lewru sumaye nden ko al iktharu min addu'a ko hebbingol toragol hebbingol wullugol yeeso Allah hebbingol noddugol mo kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki wo yimɓe tatu no ton du'a maɓɓe ruttatake no tawa e maɓɓe neɗɗo horuɗo on si ɓadike ka huntete toro ndeɗa hunto toro si a gayni huntade kadi toro e nder lewru sumaye ndum fop tentini ka horuɗa ɗon ma jemma haray toro andu du'a ko jaboto ɗum ka nder lewru sumaye andu du'a horuɗo kadi koko jaboto joni noon so tawiɗa hoori yo ɗengal ma ngal sono be sono Allah mi torikema okkoran Allah mi torikema dandan Allah mi torikema okkoranan Allah mi torikema dandanan fewnanalan yaafolan yaafanoɗalan mawɓe am ɓen fatike Allah yaafoɓe yumma am fatike Allah yaafoɓe hiɓe wuuri Allah ɓoyni dumen
ɓiɓɓe am ɓen fewnanɓe hoore laawol l'islam, waɗuɓe hunjiɓe qur'ana e sunna, allah yoɓe foolu wata ɓe foole, allah waɗuɓe artoɓe ka diina e ka dawla, yo allah waɗuɓe hara ko ɗoftiɓe lam, mi toriki allah fewno e laawol l'islam. hara ɗum ɗo sono be sono, ko ya du'anoɓe na ya huɗuɓe, ko ya du'anoɓe na ya yennuɓe, ko ya du'anoɓe na ya aybinɓe. fi honɗum si ɓe fewino ɓe lorratanoma, si ɓe fewino ɗum ayyata maɓɓe sina ko moƴƴi, jonno ɓay dumɓe fewari toro allah subhanahu wa ta'ala yo allah on fewnuɓe haray ko ono yo neniraɓe e babiraɓe ɓeydane ɓeygureji moɗon ni tentiniɓe ɓiɓɓe ɓen yo allah on fewnuɓe, watta on huɗuɓe, watta on yennuɓe, watta on aybinɓe, watta on saɓotuɓe, toraneɓe subhanahu wa ta'ala. du'a nene ko jabotoɗum e hoore ɓiɗɗo, foti ko positif, foti ko négatif. toriki allah noon yo allah waɗum neniraɓe meɗen ɓen e babiraɓe meɗen ɓen hara ko ɓe du'ano en wona ɓe du e hoore meɗen, ko ɗum woni hebbingol toragol. yo allah okke aljanna, yo allah dande yiite. si goɗɗo inni allah rabbana atina fi dunia hasana, allah mi toriki ma hokku men ka aduna ɗo moƴƴere, wa fil akhirati hasana, hokka men ka lakara kadi moƴƴere, waqina azaban nar, allah mi toriki ma dandumen lette yiite. haray foppu natori ɗon, allah okkan aljanna, allah mi torikema danda yiite, allah mi torikema fewnan ƴettitaran hoore lawol l'islam, fewnanalan o zurriyanɗo kadi hoore lawol l'islam. yo allah on fewnan kala mo ɓiɗɗo mum ɓoyli, fewuɓe yo allah on tabintinɓe, marɓe ɓen yo allah on ɓeydanɓe, ɓe jogaki ɓen kadi yo allah on okkorɓe. toɓɓere 19 nden al iktharu min al istighfar, ko hebbingol tubugol rutto ka allah. allah mi bonni bakkatuji, fewndo mi woni tosoko, mi bonnirino sabu majjere, mi bonnirino sabu angal andugol, mi bonnirino sabu teware, mi bonnirino sabu bewre, allah mi torikema yafolan. gurdam am fo miɗo ɓornade sexy, allah mi torikema accana. gurdam am fo golle an ko morugol mesh, allah mi torikema accana. gurdam am fo ko moragol mesh, allah mi torikema accana. gurdam am fo ko waɗugol zina, gorko e janano e debbo janano, allah mi torikema yafola. gurdam am fo ko yarugol beere, allah mi torikema accanan. gurdam am fo ko fimugol cigarette, allah mi torikema accanan. gurdam am fo ko bonnugol inde yimɓe, allah mi torikema accanan. gurdam am fo ko waddodirgol yimɓe, allah mi torikema accanan. gurdam am fo ko darugol ko allah yiɗa yarlaki ko harmi, allah mi torikema accanan. allah inna mi accanima hara fillaki, ko ɗo wiyete allah laysa ka mislihi shay. allah o noddi en fof meɗen o inni wa tubu ila allah, tuube rutto ɗon faade ka allah jami'an on fof moɗon ayyuhal mu'minun, kono yo gomɗinɓe la'allakum tuflihun, belajo allah on malay en. si hewtino lewru sumaye ko lewru alqur'an, lewru tubugo rutto ko allah, en fopp hiɗen torodira ya tubugo rutto ko allah. wa akhiran toɓɓere 20 nden 20 point on ko jaɓɓorten lewru sumaye, wa al iktharu min azikr, ko hebbingol jantagol inde allah, bimbi e kikiɗe jemma e ñadorma fofango e antirago. kala ko watta jantoɗa inde allah, toroɗa allah e moƴƴereji makko. ka lewru sumaye ɗo astaghfirullah ɗum ta mankin ɗum laabi wulure, subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar ta ronkin ɗum laabi 100 e nder ñalla, subhanallahi wa bihamde